Marina Abramović stigla je na prvu srpsku televiziju i svojom neposrednošću ubrzo je osvojila sve prisutne. Čuvena konceptualna umetnica dobila je 2 nagrade za 2 dana u 2 države. Jedno priznanje je državno, a drugo privatnog karaktera, ali oba su joj izmamila suze. Stvarno su me dodirnule obe nagrade na različite načine. Da priznanje crnogorsko za životno delo je stvarno velika nagrada, jer to znači da priznajemo rad. Ovde nagrada Karića da u stvari država ne priznaje, ali privatna organizacija priznaje. Njeni performansi su brutalni, mistični, a često uključuju i samopovređivanje kao istraživanje granica tela i duha. U 40-godišnjoj karijeri jedni su za nju rekli da je manipulator i mazohista, dok su je drugi svrstavali u najveće svetske umetnike. U ekskluzivnom intervjuu Marina je otkrila šta za nju predstavlja bol i patnja u performansima. Ja ne radim to u privatnom životu. Ja u stvari, kako se to kaže, postavim na scenu teške situacije kroz koje ja idem i tražim energiju publike da ide sa mnom. Iako spada u avangardne umetnike, Marina poslednjih godina postaje inspiracija i komercijalne pop kulture. Delovi njenog performansa mogli su da se vide u seriji Seksi grad, a Lady Gaga je izjavila da joj je Marina najveća inspiracija. Ja sam opsednuta tom ženom, ona je tako neverovatna. To mi uopšte ne smeta, ja mislim da mi vrlo pomaže, zato što mi daje credibility da ono što radim, to radim. Recimo kad je u Sex and the City jedna serija bila posvećena mom radu, to je potpuno promenilo način gledanja na mene, zato što sam postala deo pop kulture koja je u svom sopstvenom životu, a ne kasnije. I tako da to mi daje više mogućnosti da govorim u različitim delima sveta o svojoj umetnosti. Opširniji intervju sa Marinom Abramović vidjet ćete u emisiji Ivana Ivanovića. Saznaćete kakav je to poklon voditelj pripremio za čuvenu umetnicu, ali i u kakvom je performansu učestvovao sa njom.